Hi friends, gesang tini kaisana lainnya notice sini TRBT sini je kena 21 tarik je admit runai ini sama ni oboni sekang kaisa notice reka tamunai reka lainnya de friends tini nori ruwa notice 20 tarigo o jaga saka this is for information to all concerned that candidate TTET 2019 can download their respective admit card from the official website TRBT from 21 September to 29 September. Admit card will be available after 4 PM on 21 September. Saka jago 21 tarik September tai 29 September ni bisingo je TRBT ni official website o download खाइमाने नि सावो खनानि 7 PM ba 21 September ni 7 PM ni pore download खाइमाने नि सावो bo jago to download admit card log on o jago TRBT ni bini website o TRBT ni website thangai nai norok download खाइमाने नि सावो friends ong inge download खाइना थांगा जों दाम नांनाय o jago saka enter your registration number and password nini registration number tai password nawinai nang togui login khainai nini je home page phainai nini candidate ni home page phainai au home page o thangai nang admit manai ni saw khana site ni pore inge one copy nang je sikabana kaham ke naragai marnai ni saw future ni bagai ba pore ni use khanya ni bagai friend jong sing tet pass mai ba ni pore sing sini application je khlaimani a print copy tai admin ni print copy sengje sikapano nang pasang bai mani pore ni document verification puro nang nangnai a puro nang jate problem o kesaya tei ni saw friends hinge this is a continuation to our notice date 13 September among je ko nongkhonai hani sajaka 13 September notice rjaka o je ko nai admit nai hanai friends ong hinge asungno friends ong hinge norok khana site ni pore download khanyari ge tin bagi asungno norok khana download baki khane abo ang video nai khana site ni pore hinge norok video nai bagi jodi tak phana ni channel subscribe khaje khonke subscribe khaidi ang video upload khamen logi nong thani jate notification sognai jat friends ong hinge norok asungno hambai te isha jokno